Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga nagpailinged itinagan a Lilian at taga La Union. Kastoy man ti kunana. Jack ipanakkel Mr. Lonely. Ngem addamet langak. Ken addamet basit kabaalan mi iti biag. Gapu iti dayta, nang namnamaak asyak ti agbaligi itinagan ni ayat. Nga iso ita ti innak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Lilian. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Among kadi Danilo, nakaragrag sa unay. Ngamin, pinatgam ti awis ko. Kat naimbag mat ata inawis mo ti gayam mo. Oh, kitaan. Kaslada nagkinaawatan da kini Joan, nga oray ita dala ang anak kita. Awan mat dakes na, no nagkinaawatan da. Taawan mat kayan ayat ni Tonyo. O anya, umuna kami ngaglangoy. Ah, sige, Joan. Imuna ni Tonyo. O sige, tasurutan. Makapaawis ti daluyon. Kasla kayat ko ti makiayayam. Di mapan ka. Isungarod nga da ka dito tayong kaaglangoy. Ngam, diyak amo ti aglangoy. Ang mga numalmalsak. Sige, umay ka. Mapanta makiayayam iti daluyon. Ha? Intan. Anya ti serbi nga imay tayo dito No saan tayo mat nga agraragsa? O sige, mapantang arudan. Umay ka Lilian. Mapanta iti medyo tenga. May mayat ijay. Ay, diyak kayat. Diyak amo ti aglangoy. Mabutang nga. Di kagdanag. Kumpet ka iti imak. Ha? Oh, makitam da Joan Cantonio. At daday Gio. Mapanta iti ayanda. Kumportakin ka, ha? Ang mga nuyanod na ti daluyon. Wen, kumpet ka. Ala, Intan. O sige, mahantayon. Maimas ko timangan. Gaputa si katinang isagana. Juan. Sus! Bolero ka talaga, Tonyo. At dan samat nagkinaawatan yon. Ngamin, naragsak kayo adwa. Ay, addan Kat no naginagag kami. Hoy! Anya nga da? Anya naging nagakasasawam, ha, Tonyo? Ha? Awan dakes na. Ala, mangantayon. Oh, Danilo, ikak ti platom, ha? Oh, aday ta. Thank you. Kat, da kayo adwa. Danilo, Lilian, ada ka din nagkinaawatan nyo? Awan dakes na. Ha? Oy, siga talaga Tonyo. Ha? Ikurim man ang tikinarabak mo. Ay na, Danilo. Awan dakes na. Nulakit di agin gusto kayo kan ni Lilian. Ay kasaran adagos Ha? Tilukod to yan. Ha? Tonyo, nagpartakan? Ha? Kasar adagos ang ti ibagbaga. Oh, Lilian, kasanungay? Kumusta kayo ka ni Danilo? Panagkunakat, ada pa naggusto na kanya. Talaga? Ang kasano no dagayam girlfriend na. No adaman, sigurado nga atiwak. Iti dahi ti apintas ko. Imposible asaan ama in love ni Danilo kanyak. Sigurado ang maagaw ko. Sigurado ama in love kan ka. Katap na adda nga umasidag tirik na na kanyak. Sagotak iti cellphone. Oh? Oh, sige Nakita ngamin ti cellphone na. Lalakaan a cellphone. Oh, di igatanga mon itinginginaan a cellphone. Wana. Kan, igatangam to pa iti motor na. Talaga. Di oray man kotse. Basta i-break na lakit diti kaayan-ayat na. No, adaman. Ato yung inuman tayo. Oh, adadan.
Adamatin pulutan tayo. O, sige. Danilo, dito'y kaabay ko nga agtugaw. Awan parikot. Ala, rugyan tayong ti agi inom. O, sige. Ay, diya kayatin ti arak. Danilo, mabalin ka di ako yogan nak ija ikid di baybay. Ha? Kayat ko lati agpagnapag na. Kan, kayat ko ti angin ijay. O sige, kuyugan ka. Ano kasta? Intayo amin iti igit ti baybay. Sumurot na nyo. Agpag na pagnatamat. Sige, intayo agi nungaw. Anya? Anya ti kinunam tonyo? Awan. Pasensyaan yun day tagayem ko. Tatalaga aking marot ti kinarabak na. Ne, nakaadayon daton nyo kan Joan. Naka-holding hands da. Bay amlayda. Dito'y tapaylaan. Agtugaw ta dito'y kadaratan. Sige. Nabanugak nagpagnapag na. Amam ka di? Nakaragrag sakak, gapot akadwa ka. Lilian, Danilo, mabalin ka di nga agkak tabibig mo. ha? Danilo. Lilian, Danilo. I love you, Danilo. Lilian. Kuwang amin. Anya ako ang amin. Adda anak iti kayan-ayat. Sorry. Nga madaan ako ni iti kayan-ayat. Kat sana rumbang anagin nagakta. Okay lang. Total, nagayatak dayta. Kat naragsakak. Kat oray anda kaayan-ayat mo. Awan parikot kanya. Lilian, awan ita ni Danilo Nakaliw. Adda ka no napatag-apag nanay ita. Amom ka di. Nagdinamagan dito'y office, ada kayon ka ni Danilo. Oh, di nasayaat. Pagkaragsakak unay. Doore ag dinamag ang masikuga. Ha? Masikog ka? Saan? Ay, kasanon dayta. Ti anya? Addan kaayan-ayat ni Danilo. Anya ko ma? Amon, Joan. Mas pilyonak ni Danilo. Taamok ang mas napimpintasak. Ngam ti kaayan ayat na. Sa bagay, iti dayta pintas mo. Imposible adi mo maagaw iti kaayan-ayat na. Amo, nagatang kon ti cellphone nga isagot ko kankwana. Intanto sarungkaran inton malam iji balayda. Taitid ko ti sagot ko. Amom no sa dino ti balayda? Nalakalaang asapulan. Amok ti address na. Okay. No kasta, kaopisinaan na kayaw ni Danilo? Wan, tata. Umay mila idagas ti isagot ko a cellphone. Ha? Cellphone? Wan, tata. Da kayo? Anya ti kayat yu a regalo? Gatangag para kada kayo, tata. Aya? Sige, igatangan nak itilungon ko. Ha? Lungon? Ha? Anya kayo mo ton tata? Angaw yu ka di dayta? Wano, seryoso. Mabalin nga angaw. Mabalin latamad a seryoso. Ay, tata. Makapakigtot kayo mat. Ala, dumanon kayaw di taunag. Adda di ta ni Danilo.
Kadua na ti kaayan-ayat na. Kasta ka di, tata? Ala, umunag kayaw. Oh, isugayam ti kaayan-ayat mo, Danilo. Wan, iso ni Trina. Sige. Panawan kayo pa ditoy. Inak mangisagana iti kape. Danilo, umay ko la idagas kan ka to'y cellphone a ginatang ko. Mabiit laang, ha? Oh, adoy. Nginginaan day ta? Ne, apay data a cellphone. Sagot ko kan ka. Awatam. Tapno masukatan day ta cellphone mo. Awatam mon. Gumura akan ka, no pabainan nak. Siya kung tinangyag dito yung kusina, itinaginumak iti kape. O sige. Taugas akon. Agsublikan iti salas. Trina? Mabalin ka di ti makipagayam kan ka? Sige. Kayat ka nga awisan iti balay. Gaputa ado, dagiti kayat ko nga ited kan ka. Nasingat kaming agayam ka ni Danilo. Iso akas taka kumamit kanyak. O sige. No kastati ko nam, Lilian. Agyaman ha, Trina. Naimbagarabikan ka, Trina. Agyaman ha, ta sinong batam ti cellphone mo. Nakaawag ka man, Lilian. Domingo inton bigat. Iso akayat kang awisan diti balay. Si kalaang. Di mo isorot ni Danilo. Ngamin, para kadagiti babae lang daytoy. Dumngad ka, ta ibagak ti address ko. Sige. Please, Trina. Umay ka ha? Kayat ka makasiningad. O sige. Umaya. Okay. Ibagak ti address ko, kat sapay ko ma, ta umay ka. Lilian, nagdakkel gayam ti balayo. Uwan, Trina. Ngamin, adda mabaling mi, iti biyag. Sika, adda ka di, kastoy abalayo? Kwa. Nakurapay kami laang a pamilya. Talaga man. Nakadkadlaw launay. Kita am laangan day tabistidam. Kimo pasan. Trina, saan asika ti maibagay kan ni Danilo? Siya ti maibagay kan Kuana. Kan maysa, addan na pasamak kada kami. Anya. Iso nga inawis ka diti balay? Takayat ko nga iba ka, nga adaywam ni Danilo. Amom, inalilaw na ka lang. Saan apod no dayta, Lilian? Adaywamon ni Danilo, Trina. Gapo, taitakder na ti dayaw ko. Hello, Danilo. Good morning. Datati ka sa paan ita, Agsarita ta, Lilian. Okay. Nasair ni Trina iti panagsarsaritam kan Kuana. Pinabainam iti sangod dagiti gagayem mo. Anya ti dakas iti imbagak? Kang runaan na. Awan na pasamak ka data. Gaputapulos adi ka ginaraw. Amok. Ngam papanan na no di kasta. Danilo, amok, adamot pa nagustom kanyak. Day talaang, taadaim mo na ngam iti siyak. Awan panagayat ko kan ka, Lilian. Saan asikati inararapaap ko a babae? Danilo. Ket saan mo nga ulitin a pabainan ti kaayan ayat ko? Isu ti ay ayatek. Ket isu ti kalaysak.
Naimas to'y arak mo Red wine. Kayat ko. Sige lang. Ado ti arak ko. Numabartag ka. Dito ikan balay ang maturog. O sige. Nasakit tinakam ko. Tas saan asyak ti pinili ni Danilo? Hay, naku girl. Saan nagkuri ka ni Danilo ti kinapintas mo? Saan ang mabalin? Amom ka di. Nabainanak iti imbaga na. Kat, anya nga rod. Adamot gayam kaayan-ayat na. Day chay atrina. Da kami ka ni Tonyo. Naragsak kami. Sinong bata kon, girl? Hay, Lilian. Sorry ka na lang. Lonely ka ita. Saan ka nagbaligi ka ni Danilo? Apay akas jay, Joan. Napimpintasak mat ngam ni Trina. Saan ka li? Wan, pudno. Ngam, di nakakayat ni Danilo. Kaya't ka akadwang ag-lunch, Danilo. Di na kumamatliklikan. Sige. Agyaman nak? Awan parikot a makigiddanak ken ka iti pannangan. Makilangan na ken ka. Gapot a may sa ti opisina ngayan ta. Saan mata nasaya at nga agliniklik ta? Danilo. Pakibagayan ta titong kalmaysa. Gapot ag katrabahuan ta. Ngem agpatinggala dita. Sapay la ko matamawatam. Plano minti agkalaysa kini Trina. Iso nga ibaw ingmon iti sabali ti panagayat mo kanyak. Sorry talaga, Lilian. Ngem mas pilyak ni Trina. Tanasaya at ti ugali na. Inimbitar na kami amin ni Danilo iti opisina ngem saanak adim maray. Kat si pudmet dita, kanayon dakon apasagidan dagiti ka opisina. Makarikna akmet idin iti panagbain, iso ang nag-resignat. Kat ita, nang lukatak iti kabukbukudak ang negosyo. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Lilian. Agyaman na kiti daytoy apakasaritaam, Lilian. Saan ada kayo kini Danilo tinaikari iti tunggal maysa? Tatalagaan ni Trina ti paraken kuana. Ket ti adal a maagsaw iti daytoy apakasaritaam, ket saan ka nga agdarasudos? Tapno awan to ti pagbabawyam. Pagyamanam laengen, ta saan aman ang gundaway ni Danilo. Napintas ka abalasang, Lilian. Ngem ad-ad dapay ti kinapintas mo, nunasaya at ti kaunggam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lilian at aga La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.